Evo, trojica je ready. Nekaj smo ugotovili, da potujemo na 3. november iz gate, torej vrata 3. 3 smo in za 3 dni gremo. Žan, kaj si rekel, da to neki... Neki ni v redu. Neki ni v redu. Mislim, da bo super, da bo vse v redu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Fanta sta na telefonih, iščeta naslov, kjer stanujemo. To je pa Covent Garden. Evo nas v lifeu, joj, tam ima tisto klenik, to ne morem toliko roke dvigati. Kaj je tam Harry Potter tisto? Teslo, levo, Teslo! Oj, bo, glej Teslo! Teslo! Videla sta eno Teslo! Veliko! Zakaj bi punco kot mene zanimal avto? Valjda moraš vedeti, v čem se vozila. Teslo! Valjda boš vedela, v čem se vozila. Jaz se bom vozila v Bentleyju. Sploh ne veš, kako izgleda. Kaj je Slovenija? To je zdaj Piccadilly Circus. To je tako kot naš Prešeren. Tle se zbirajo mladi, tle dogaja. Yes, exactly. Hello. Exactly. Yes. And a lot of nice people. Yeah, it's amazing. Thank you. To je to. V Londonu smo. She will break you right now. They're so fresh. They're just so good. I can't stop them. Res so dobri. Kam gremo na večerjo? Na večerjo. O, le, lik Jamie je tam zadaj. O, poglej, kar res lik Jamie. No, gremo tja. Ajde, Žan, vodi. Dobro jutro. Dan 2 v Londonu. Odkrili smo takoj na začetku za zajtrk. Hi, hello. Smo odkrili eno čudovito pekarnico, ko je vse tako zelo lepo. Tako da bomo pogledali zdaj, kaj bomo vzeli. Da snemam
Snemamo vlog. V Londonu smo, tle je Victoria, neki pomenik zadaj, pa je pa še Buckingham Palace za tem. Tle je en zelo lušten fant, Žan mu je ime, prodam ga za 500 evrov. Prva, ki pokliče, dobi. Tole pride pa v paketu zraven, tlele. Če pokličeš v naslednjih 10 minutah, je zastonj, še poštnina. Zato, ker sem sitna, ali kaj? Točno zato. Kaj neha biti sitna, mi jo pa vrnite. Kat? Pravim, da se upravičujem, ker sem bila tečka. Zdaj pa šivamo naprej na dogodivščine, ki nas čakajo. Apologize accepted. Prš. Pa zaželeti si moraš nekaj, pa na glas povedati. Ja, na glas moraš povedati. Frcem ga, ja, kanc ga pa ne pa. Si trohaj zaželo? Nale, ja. A še jaz nekaj? Ja. Kaj si si zaželela? Da ne bi bila več sitna. Super. Včeraj smo vsi popadali v poslo od naše super cool večerje pri Jamieju, ampak a je bila super cool? A se je splačala 1 uro čakati pa? Ma tako, v redu je. Od 1 do 10, Žan? 8. Malo smo dolgo čakali, 40 minut ali koliko že. Ja, malo sem se ga že napil vmes. Koktel je bil sicer dober, ful dober. A ne, Žan? Kjer koktel, ja? Ja, dobro. Hrana je bila pa v redu. Ja, Moglo bi biti bolje. moglo biti. Jaz vaju ne poznam. Komu sva torbico ukradel? Ne vem, tam je bila, kar vzel sem pa šel. Anže se je odločil, da bo poklical mami. Nekaj ne deluje. Zakaj si se tako razjezil? Jebem ti ne dela. Točno 12. Zdaj pa gremo na kavo, pravljajo.
Londonu, najprej pa andiamo na zajtrk. Dobro. Kam pa gremo zdaj? Zdaj pa v shopping! To malo kao To pa ni bilo preveč navdušeno. Jaz bi tudi rad bil enkrat tako močen kot tale. And dear Leah, welcome to Oxford Street. A lot of sexiness. Tik preden se bosta lupčkala z Angelino ali s Kero. Ne vesta še. Spet šopingiramo, tokrat v Selfridges. Na Oxford Streetu jaz grem v četrti štuk, kjer iščem knjigo Girl Boss. Imam jo! Ne moram verjeti, da sem dobila res edino knjigo. Včeraj, ko smo bili v Harrodsu, sem tudi vprašala, ampak ni bilo več razprodane totalno do konca. In zdaj je tukaj noter. Zadnja knjiga, tako da je vsaj dobra. Naš journey zaključujemo z šopingiranjem spominkov na London.